Neko bi rekao da je nemoguće da zemunice budu u trendu. Mada, jedan od 110 patenata akademika Veljka Milkovića pokazuje suprotno. Samogrejna eko kuća je solarna zemunica koja je osmišljena još 1979. godine, ali predstavlja dom budućnosti koje treba posvetiti veću pažnju. A ja sam studirao samo istoriju i znao sam da i u Vojvodini bio u praistorijskom vremenu način stanovanja u zemunicama i poluzemunicama. Naravno, jedan deo nije bio prihvatljiv za takvo stanovanje, to su niži udoline, ritske zemlje i tako dalje, ali ovaj viši deo Vojvodine, i mislim, pričamo o ravničarskoj Vojvodini, ne na Fruškoj gori, bilo je jako puno zemunica i poluzemunica. Nisam jedini koji sam se u podzemlju dobro osjećao. Naime, kao dete počeo sam fanatično da istražujem podzemlje Petrovaradinske tvrđave. U podzemlju se čovjek bolje osjeća. Šta se događa u podzemlju? U podzemlju, recimo sad, novije informacije su da mobilni telefoni nemaju signal. Znači, zaštićeni smo od elektromagnetnog zračenja. Zaštićeni su od buke. Jedna izvanredna masivna zaštita koja se ne može ostvariti laganim materijalima. Prirode se ne trebamo plašiti, naravno, neko kaže, jao, pa bit će bubica na kući, a dođu ptice pa pojedu bubice. Tokom zimskog perioda u unutrašnjost kuće prodire 2,4 puta više svetlosti nego kod standardnih kuća. Onda kod ove ekološke kuće je bila zamisao da li može biti da se zahvat sunčeve energije bude veći, a da ne budu preveliki prozori. Jer ukoliko su preveliki prozori, tada imamo u toku duge zimske noći imamo velika isijavanja. I onda je bila ideja da se poput levka ispod i iznad prozora postave reflektujuće površine. To bi bilo recimo ovako, imamo sjajnu površinu poput aluminijumske folije ili nekog drugog sjajnog materijala ili premaza. Građenjem samogrejne eko kuće ostvaraju se značajne uštede. U grejanju 85%, u hlađenju 100%, u osvetljenju 30% i u građevinskom materijalu oko 10%. Svojim uštedama kuća isplati sama sebe za 50 do 60 godina, što druge kuće nikako ne mogu. Kuća, ajde da pričamo realno, ne bi trebala bar biti skuplja od postojeće. Znači, cena bi trebala biti slična ili u nekim slučajima čak i niža. U ovom slučaju, znači, imamo sa najmanje uloženog novca dobijamo najveću energetsku uštedu. Ušteda u grajanju godišnje oko 1300 evra. Kako bi se građani bolje upoznali sa ovakvom idejom, potrebno je sagraditi samogrejni eko objekat koji bi bio dostupan svim građanima. Znači, jedan promo objekat, znači, gde bi bila ta originalna novosadska ideja, samogrejna ekološka kuća, plus još bi bio i drugi alternativni izvori energije prikazani. Onda druga verzija je da se pravi ugostiteljski objekti. Znači, pošto ima više mesta gde zelenih površina, u koje bi se to uklopio, jedna od prvih ideja je bila Limanski park. Životna sredina ima svoje granice. Dokle možemo remetiti životnu sredinu? Preterana motorizacija, preterana motorna vozila vozi ko treba i ko ne treba i nekad i brže nego što treba i tako rizikuje sebe, zagađuje životnu sredinu. Novi Sad je recimo posebno, pa i Vojvodina, i tekako pogodna za biciklizam. Ja sam, eto, iako nemam najbolje preduslove za bicikl, ali sam neumorni i nepopravljivi biciklista. Vozim ga stalno, vozit ću ga i danas, vozio sam ga i jutros i juče. Ma casa portoghesa fiche vai, pa o vinho sobrevesa, i si a Porto ma da me levata al gai, sienta siame se così.